Besplatna dostava, veliki izbor, trogodišnji jamstvo i povrat novca u roku od 30 dana. Muzikere. Lijepo vas svima, moje ime je Stipe i danas radimo nešto malo drugačije. Razvit ćemo temu o RAM memorijama. Koliko vam je stvarno potrebno RAM memorija? Ima li kakve razlike između 8 i 16 GB, te ima li kakve razlike u brzini? Sve to saznajte u nastavku ovoga videa. Ova sva RAM memorija vam neće biti potrebna. U današnjem testu RAM memorije koristit ćemo memoriju iz HyperX-a. HyperX je sponzorirao ovaj video slanjem memorije. Dobili smo kit od 2x8 GB s brzinom od 1866 MHz. U pakovanju s memorijama sakrila se i mala naljepnica koju ćemo nalijepiti na tipkovnicu. HyperX tipkovnica. To bi bilo zanimljivo vidjeti od HyperX. Mislim da nema potrebe govoriti kako da instaliramo RAM memoriju, ali... Dobro, evo, kad ste već navalili, sad ću vam pokazati, ali ovo je zadnji put. Staru memoriju izbacivate tako da povučete unazad dva suprotna držača. RAM memorija će sama ispasti te i povučete. Ako imate dva siva i dva crna područja, ubacite crnu memoriju u slotove iste boje. Pored slotova će vam vjerojatno i pisati kako trebate ubaciti RAM memoriju. U mom slučaju piše da prva memorija stavlja se na prvi slot, a druga na drugi sivi slot. Ako ne piše na matičnoj ploči, pogledajte na internetu. Bitno je naglasiti i moje ostale komponente. Za procesor koristim AMD FX 6300, koji ima turbo boost sa 3.5 na 4.1 GHz, odnosno sam se overclocka kada mu je potrebno. Grafička kartica koju koristim je MSI Nvidia GeForce GTX 960 od 4 GB. Te još koristim Gigabyte GA970A DS3P, novu verziju matične ploče. Protivnici ovog testa su HyperX Fury 8 GB 1600 MHz, HyperX Fury 8 GB 1866 MHz, te 2 puta 8 GB 1866 MHz. Neću koristiti nikakav software za testiranje radne memorije, jer smatram da je bitnije da vidite kako se radna memorija ponaša u igricama i stvarima koji se koriste svakodnevno. Na primjer, vidjet ćemo hoće li nam 16 GB pružiti ikakve bolje performanse u odnosu na 8 GB u igricama i renderu. Pored toga testirat ćemo i brzinu radne memorije, odnosno ima li kakve velike razlike između 1600 i 1866 MHz. Za početak krenut ćemo s render testom. Do Premiere CC programom rendirat ćemo 1080p video te vidjeti ima li tu ikakvog pomaka. Prvo smo ugradili 8 GB 1600 MHz HyperX radnu memoriju. Render videa se završio za 1 minutu i 48 sekundi. Zatim smo ugradili 8 GB identične memorije, ali brzine 1866 MHz. S tom memorijom video je gotov za 1,46 minuta. Šećer na kraju 16 GB RAM s brzinom od 1866 MHz. Render se završio za čak i 1 minutu i 38 sekundi. Što se tiče ovog testa, naravno vidimo da 16 GB odskači. Kad pogledate sad da prelazite na 16 GB i nije toliko isplativo. Iako, rendirali smo samo dio videa od 1,5 minut. Vjerojatno da rendirate duži video, ova prednost bi se udvostručila ili čak utrostručila. Razlika između 1600 i 1866 MHz je gotovo neprimjetna. Svega 2 sekunde. Render test samo nije dovoljan da pogledamo hoće li biti ikakvih pomaka u igricama. I dan danas na Balkanu najpoznatija igrica GTA 5. Krenut ćemo s testom FPS-a u GTA 5. Sve sam podasio na High i Very High sa Full HD rezolucijom od 1920 x 1080. Opet 8 GB 1600 MHz kao najslabiji kandidat. Iako prosječan FPS mi je bio 41, premda se i micao prema gore, ali je malo i padao prema dolje. Zatim sa 8 GB 1866 MHz prosječan FPS je oko 45, ali skakao i do nekakvih 50 FPS-a pa i više. Finalnih 16 GB je dalo iznenađujuće rezultate ovdje. Prosječan FPS bio je čak 52, ali je imao skokova i do preko 60 FPS-a. Ovdje ipak vidimo nekakve primjetne razlike. Vidimo da razlika između 16 GB i 8 GB je nekih 10 slika po sekundi. Tih 10 slika svakako će značiti da će neku prednost. Razlika brzine opet nije nešto velika, svega oko 4 FPS-a uglavnom. Da ne bude samo jedna igrica, testirat ćemo i u igrici The Crew, trenutno aktualnoj igrici na Balkanu koju je Ubisoft dao besplatno. Sve sam namještio na High i Very High s rezolucijom od 1920 x 1080 FPS-a. Da pogledamo rezultate. Opet naravno 8 GB 1600 davao mi je nekih 42 FPS-a u prosjeku sa skokovima i padovima.
Zatim ugradio sam 8 GB 1866 MHz te prosječan FPS bio 46. Opet za kraj 16 GB 1866 MHz, najbolji rezultat s prosječnih 55 slika po sekundi. Ovdje jako slični rezultat kao u prethodnoj igrici, opet 16 GB odskače s 10 FPS razlike koji će svakako značiti. Sa 8 GB 1866 MHz slično se nosi i ista memorija slabije brzine, ali opet mala prednost za 1866 MHz. Nakon svih ovih testova opet smo nešto zaključili. Trenutno 8 GB je sasvim dovoljno. Ako imate na primjer 8 GB brzine 1600 MHz, nema nikakve potrebe da upgradeujete na veću brzinu. Bilo bi bolje ako već želite nekakav upgrade da kupite identičnu radnu memoriju te ugradite u drugi slot. Tako da imate kit od recimo 2x8 GB 1600 MHz. U slučaju s memorijama vidjeli smo da je isplativije više memorije nego brža memorija. Ali dalje 8 GB je nekakav minimum danas, ali i prosjek. 16 GB je opet još bolje i ako već razmišljate o kupnji 16 GB, bit ćete mirni narednih nekoliko godina. Naravno, ovo je DDR3 memorija, ako želite preći na novu matičnu ploču, onda ćete naravno birati DDR4 memoriju. Pri biranju memorije definitivno preporučujem HyperX, imaju odličan dizajn, odlične performanse, te naravno najjeftiniji su na tržištu, nema jeftinije memorije a da je bolja. Pored toga naravno dolazi u crnoj, bijeloj, crvenoj i plavoj boji, te možete podesiti prema vašem setupu kako vam odgovara. Moje ime je Stipe, ako vam se ovaj video svidio ostavite like, pretplatite se na kanal i uskoro dolazi serijal sa videima ovakvog tipa. Pozdrav!